Tak ada kita nak bias lah untuk kereta-kereta mahal saja, tak ada. Okey, target market Tuan Fahmi. Adakah Tuan Fahmi hanya khusus kepada golongan-golongan orang kata kereta mewah saja ke, ataupun golongan geng-geng modifikasi ke, ataupun semua lapisan Tuan Fahmi kata? Untuk target market ni kita fokus pada semua golongan lah yang ingin buat untuk cantik kan. Contoh macam selalu yang datang pun kereta-kereta yang B40 lah, kereta baru yang baru keluar, dia nak cantikkan kereta, so dia akan datang, dia akan repaint kaliper. So dia dah nampak kelainan dekat situ. Selain daripada B40, kita pun ada kereta-kereta yang mahal jugalah. Kaliper dia tu dah kusam. Dia nak naikkan balik color dia. So kita ada buat juga. So banyak jugalah kereta-kereta mahal yang datang, alhamdulillah lah. Contoh macam kereta GTR ada, Mustang ada, kereta-kereta mahal lah. Untuk target market memang semua kita cover lah. Tak ada kita nak bias lah untuk kereta-kereta mahal saja, tak ada. Semua jenis kita semua jenis kita buat selagi kita boleh buat lah. Okey.